Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba OR Shalam Presiden Kesein Iktien Waitho Chantia Ulasha Penkut Buram Haka Vivekananda Kendra Institute of Culture Daka Kusnam Sanman Patra 2025 Halor Kajingshim Kya Ban Penek Pensa Bat Yada Yaga Jingai Tenrai Yakani Ka Kusnam OR Shalam Ula Yoptiang Haka Jingalang Kebelatip Kum Ka 28 Foundation Day Celebration Kebelalong Ha Guwahati Medical College and Hospital Auditorium Bhangagar Guwahati Haka Lifeway Tarik Kala Lingkon. OR Shalam Udeiru Executive Member Jongga Senra Jawai Ulalong Napdeng Kinong Yok Khusnam Bala Itho Nakabenta Ki Jingno Asanyang Ki Balong Kanuksa Banyada Yaga Jinget Bat Ka Kol Shorten Rai. Hakani ka Janmet Yachamlang Wapi ki Press Hajing ito wa kani ka award no kawa nada police state inga nada pengkupuram haga hoti haga de pawi terin udu yutra yang ni snem arja hausan kawa da pengkupuram da ke international organization KVIC the Vivekananda Institute of Culture kawa pertut jika to Sanman Patra KVIC Sanman Patra yang kesnem arja hausan yang kamu nong trong chnong yang ka chnong juai apa ka state ka yang thì hagan ni kesnem lengba ka jingkrat sitom haki snem ki udadep hajing ito wa ka jinglalu ti yang ko wa associate ya menta wa ka sainrai ado ipor wadang kian ado ipor wada chikri ka nong yalam u presiden yang ka hachwai te em ki bentai wa menta haga school lan komiti wa gituan ki komiti yang ka sainrai ki wa penman yang wa upoi cha ki score lene che youtube yang kani ke international organization hagini kisni godep arbana neswa ya ak telepon call na ke head office ki yang ki ku em hatai ha ujan bajar kewada pentip yenga wa hagani kisnem ka choice yang ka VKIC to yenga kamu wi wa hakmat do nai benta wa penek pensa ya kan diam kerukam wa hejo ipor wa pungkro ya ka dustor keriti dan dia ka culture ka yami kawa even it hejing ito o kani ka award ka egi to ya one ukon yang ki state ku em hapot north east wa lutpor ne benta o chim yenika te dabo kasngi wa pungkup puram ha ka de pawi terik kamadong swa te ha ka ni kasngi depan man ya ka ni ka program ha ka auditorium yang ka Guwahati Medical College ha ka wa de ki khat a khat lespa ki audience ki wan di sakila ya ka ni ka sngi ka wa khro ga yonga mana poi hete yo wa ka ni ka sngi man ko ka sngi kat ka mana bu ini ka wa man sket ka special day yenga kamu kon yang ka maklia wo chong sa hapana liar juai tekan kam te hajing ito wa ka ni ka benta hadir pada telefon handrai hajing ito wa ka ni ka award MMU approach ni u apply handrai khanagi nga to wa ka choice ka yang ki hi nei benta ho pendep ya kan ni mukubura te egi kan ni ka citation dai lang wa kan ni ka momento wa heju ipo dat ho dapan wandur ha kan ni citation ye ngana do dan kian ka ipure ko thi yonga hado open dep ya ka master degree kamjo
hado wa mana kau no hikai le paulis nem hakiang nang ba government college hadir di chongya the nominate one the president yang dari India how araja kandu April wa mana kam member ke board of management yang ke Tesport University ne hagatu university ka mandus nem tam dep nete wanan ke nomination na ke ministry of SAD kamu member yang ke Minority Commission Education Cell ada kan nyau hado kan ni dan continue kita member lai duty hadir nete yo man kau nominee yang governor yang ke Meghalaya member man ka member kan hukut hani shalom hado kan ni wan dan tenyo na kau nominee yang governor kau member ke selection board yang ke William Carey University. Tas jauh komen walau kena ini, wah kini ke award deman sikit ke jeng puku buram, ne benta, kikam, wabha, kiyonga, dailang wa ki para member, yang ke Sain Rajwai, ki woman, ki nong kerchan, ki WA jeng kerchan, ki komiti repair. Wat ki general secretary ki waya matalang mga dewa kop to jo Kremlin bare ma OH toy kam jo arwat ki sumer ta ka jing lalu ti yonga hai kwa embenta kwa snyang wet not ki to wa embenta nei benta wo pangkai imbiang ya ka chas kura house name ar hajar ndu ha kwa ka Sain Rajwai ha ka por ko mana ka nong yalang president man secretary UH Beret, GH Beret, woman wan chairman yang kan culture atau hampines besar wa upura mon keji. Te kejing lalu ti yang kesain rai open kai im gani man ro ka cibenta wo penciap hejing itu wa ke jing lalu ti yang ka wa em penar liang faith and culture. Iwas nyau komen hado kat ni iwa ke hejing itu wa ki kon yong kan yam tre de bukan mo ye pertut yong tenrau dia ma kamber sulai wa da invent ya ke crematorium ka woman ka jingerap ka wokro ye ki kon kan yam tre hakal len ki thau yong ka Meghalaya ne bhai de ijing wan yong ka crematorium to man ko ka nong da ka nong ker yo lek ki kon yong kan yam tre u lai liang lai per chakawi tuan kejingai ma bingai o ini kitin ne hai le wa em ko man ko kanong yada ta hejo ipor ka Sain Rajwai kam ka bai ko em heni hejwai man ko ka bai yong ki bon ki Sain Raj ne beta wo yo ijing yarap na ki por chakipor lada i problem i wet ko gi haka jing lalu ti yong ki lane em ki won ki benta ki wo ya share ya jeng bot jeng berkat hajing itu wa ka jing lalu ti ke yoki tekat lo kamte ne ka ski sta ko men om wa ka ni ka buram man ka nga ka wa hakmat ka burang lam yong ki para kon kan yam tre hakal len ki thao yong ka Meghalaya ne ba kam yo jing tiba na ka ni ka organization nga de mana wono kong wo yo ya ka ni ka Sarman Patra kawa yato wa ka culture wa kam jo wai jingai tas jauh men ong ni heni wa hajing dito wa ka char sukra wa ka be dei khlam man ko kawa daman ko ka national festival na hada yo ka len ki thau yong kari India kam jo wa chabar ko ongi chabar na kari India ka yong i langba ka website yang ke Ministry of Culture wa ka Ministry of Tourism. Ne ba yoy wa manda yo pun sia ya ka be dei kram ya ka char sukra ha ka website yang ki atli ki ministry yo pun bana pathai yai nam wa yai kam wa yai pho yai phe yang ka religious festival yang i ka be dei kram wa kam jo ka char sukra
yoi wa mana da pemsia nakisnem cekisnem wa kinong yalam yong kari India wan di yo kejat ki chakani ka tha wa yogi yo ye emen sen lang nei benta open pain yakini ki atli ki festival ki waman ka bet iklam naman ka state festival yong ke Meghalaya dewas nya buro man ro ka state holiday ya waro kinong chong snong ki yong ka hai jo ipor ka jingwan yong ki toris yoi ka manekistem sekitsnem man sket ka nangku lamba ka publicity na kini ki atli ki ministry kada kamte ne em haini wo pemana wo khana ba hai jingi to ka jingla luti ka yonga sagatai ka organization ka wa em agati ka wa snau sup of you wa ki representative na ki state ki wa per yonga India em langki ketugas ni hagatai ka program cho ki perlok ki wana janna jangai ki em na silchar ki em jadi gulkar na jorhat kamjo em hapo as ka hati yogi ya kani ka program phone ki nga wan li senrangi hagani ka program kamtam ya kitu kilok ki yo chamlang hewo wai panam buram ya ka ram temple Ayodhya kita ki perlok ya em langki ketugas ni hagani ka pukupuram yang manis nyau kemen yoki nga hai jo ipor snyawa kam mansket ka kesngi ko khro yang kam jo yaki parakhon yong kenyamre te hai jo ipor cibon ba ke kam FDM kam nyamut rangut ki cultural study ki wa research ki wa sim interview hai jing yi to wa jing lan ti ga yong i ka jing lan ti ga yong kamjo wa ka organization ki yong i chima ga ni ka benta kambo pengku cho ye nam ye purtu yong ka sai rat ko man kam ka be ko to upat ya kaniam gorukam wa ye ka dustur geriti kamjo wa ye ka culture ki yong i te kada kamte ne heni snyau komeno ukhana haro em lang haro wano kamu presiden yang ka sankten wai tho jaitia kani ka kam to ko chim ktia hadeni wa daliwan Dr. Pakem Chadwar ulai wan do makar liwel langdo chim ktia no hops ne mar jar khat phara de lang wo Dr. Philomat Prasad ya to orika kani ka sankten wai tho yong i ka wa the Kadis Council Dewas nya burom hadin kat tutali ki house ne modalai the dep notify ya ki alphabet yong ki jain tia yong i ka wa the dep joy the dep notify ha ka Meghalaya kajet wa hejo ipor nya ko men petip wa neliang yong ka sankten wai tho ha ka jingalam ke yong a hati por de lang wo ma Philomat the dep phai ka wi ka representation cha ka government of India cho prime minister gamjo cho minister yang go home nai benta wo pemsia ya ka ktin jantia ktin penar hapo ka chidul ka wa kat ni dang sa ten ktin ka si yo ktin ka ro kana gam tai i ne liang yong i de ban poi ya i jing tho yong i cha ka table yong ki nong pa hai tai hadali kana gam te yoluti wa da jing ya matalang ki khnro wa ki intellectual ki wadang khan to ki penar ne ki jantia wi am matalang ki wa kani ka sai nei bata wa pressurize ya ga government of India mandale ko recognize ki kita ki atali hap emlam we kitin penar nei ba kitin penar mani rap ye peri nei kitin kasil ni nei kitin kro kada kamte heding ito wa kani ka banta wa ka sankten wai tho siap mana wa ki para member ki em de bon ki de bang kwa hadwar bulai ngai nasangya karku kardo ki ya kini ki member yong kani ka sankten wai tho ki wadang em gat ni ne bata wo ye tor sakamat ne bata wo yo ai yai te jing thmo yu de bo dak ki we na chwa te kana kamte
jing to kan ni ka jing khut kan ni ka jing wan yang phi ki media ini all India radio wa phi ki press kawa ka jing thmu nei banta wok e man se ya ki witawan ki khon yong ka sain rat le ni ki khon yong ka ri jentia wo ne e woni kami wo bha nei banta wo penne pensa ya kan yang kurkom ko dustur ke ti kam jo ye ki khlo ki cham ki ba kam tam ki ong ki secret group kam yo ka ni to ne liang the government of India lamba ka supreme court ruling o e ki jing da ya ki ni secret group kana kam te ton chimika ka ni kam ka ta ko ong ka collective responsibility nei bata ki woni kam I wo le e na jan ki lok ki wona jangai yogi yi grupi kado kam te ya gani ka jing pokupuram snyawa man ka buram ke yonga ke yong ke sem yong ke kurim ke yonga ki khon dinat ke yonga kamjo wa ki khon yong ke sai bai wa ro ko bi kam tam ye ke nong chong chnam yong ke ri jan tia le ne chnong jwa ko ma ya yong I te hejing to ko ni ka benta snyawa emertari wo yo o khana ne ba leng ba ka tu ko ni ko khubor yo snyaw wa hawade ye woni kam man yo luti wada poi kam kani ka jing terwa ne liang nyong bi tegi sai ke chaba ka to kam te tan in ski wa ha ka nong rim bu angi kula me hok ole hok ko mai hok awo pong ko ron hai ni pot em di woni bentai wa ukali na phi ki press ko apos nya mai phi kente ni ko khado ibu pensnyaw hapo gani ke program ko man sket ke program ko man diran ko onga I kam ki kon gani am tre hakatingi chem hakatu besni yo lada e laki nga wo kalamo katu ka ni menit teklamo pana ka jingi rap na ki parajet pro QM hapo ki pratali state ne bata wo e jing kerchani I khnang wa yo e ka ta ko hok yong I kam ki minority QM hapo ka state Meghalaya khoblai sibon 6000 ngo jai